Oromia. Jirra jirtu daawwattoota fi hordoftoota qaalii addunyaa maraa jirtan irra viidiyoo bal'aa walitti miliyoona kan haaraa sagantaa ba ganda takka jira ganda Abdii Boruu jaama ganda diviziyoona keessa ganda takka faan jiru bakka kubbaan danda'amaa jaanii tarraan tanan direetii fi yookaan tiviilee dhufee interviyuu godhu deemaanii sanii anaaf mubbeenis yaa fi ana egaa raawunoo ganda Abdii Boruu Daggaafii isaaniitti akkasii deemneeti wanta godhan tuma waraabannaa biqitti waraabannus wanta yuunivarsiitii Dirreedawaa keessa meedaa takka jira meedaa sanii biqilsaan training itti godhan achitti ilaalla isin garuu sagantaa afaan turaa sun jenna let's go unnoo ana mubbee boykaa jaama Daggaafii ganda Abdii Boruu Durotaa guddaadha akkasii Dirreedawaa yuunivarsiitii kana aboo isin bareeddu gama kaaniin bareeddi yoo gama duwwaati bitaasi asin gama duwwaati asin gama tooniiti achiin immoo bu'annaa gama bu'annaati asin tooniidha ammoo la diikooraa miti bootaan fokkottu achi barsi miti osin toora ulaan gama teenyaati gama toonii maata ta'a dura ganda boruutiin jettu ganda diiru tokko yaa toonii fi ganda diiru jechuun ammoo ol seenu jira wayi nama fattashan yoo miti jaaboo maqaa ganda diiruuti yaamannaa akkuma kana yaamnaan ni santa maal nun jaan gaasni beetanii gidee ol seennu maaliyaa malee hin ta'u deebisuu qaanaa fi anaa fi mubbeen deebisuu qaanni isaan nu kadhatee nu naqee gartee saayib allabaabii bareedaa uffatee saayib akka maaliyaa ganda Abdii Boruu uffattu malee hin seentu akkasii mallattoo ganda Abdii Boruu maaliyaa jechuun mallattoo ganda Abdii Boruu namni maaliyaa kana qabu naannoo Direedawaatti waa ta'u bakka hundinuu maaliyaa kanaan bakka fete seentee yoo fete Fakkaara goonee mataa maaliyaa akka jila ana stadium fakkaata gaa stadium asa meedaa wanta kan takkaan dhufne meedaa yuunivarsiitii kan takkaan dhufne alaan tan ilaalame akkasii ammaan tan laaqana dhawinee dhufne zaati sagalee mootaa sideet laaqana nyaanne egaa duuba waan iddi soomni takkan jiru bara iddi arfaayis baate soomana yoo ta'u wantallee ifumaaf duuta hawaa iddi qofa ginnee jira likkitti akkasitti hundoo seenu jira guys akkuma stadium guddaa ilaa guys asiin seenta seen yaadimi maaliyaa ati fatemi guys wallahi meedaan yuunivarsiitii hedduu guddaadha stadium fakkaatan jedhu bakka namni tattaa'oo kana gaazexaa qaba naan an takkaan dhufne yaraan tanaan seene gibbii yuunivarsiitii jechuudha gaafa takka gama kaaniin gama bu'aannaa sanii waa xiqqoo seenee bee lakan la wani fakkaatu laala wallahi lalla ilaanchi garuu gama saniin hin qabu malee bakka namni taa'ee lallaalu gamoo namaan qaba daggaafiin bakka sanatti itti baay'achuu bakka namni ol seenuu gama jalaa sanuun daggaafiin laba biraa achi jechuudha kan kira biraa gama sin jechuudha itti bakka sanatti adda qooxamaa jechuudha gama kaaniin dammoo hin jiru jechuudha roobuuf deema gaayas wallahi roobni roobeeraan tana waan hunda dhorku ta'a gaayas nama gubbarraa gawwaraa budeema waan tana Nula gubernur kana bakka medan kun medan sontan stadium jauh kawan udine cuma medan terus meji wallahi guys medan jiru bakka adun sintu itu rawni sintu ko yoro wes garaga fi dafe garu bikum kana tak show biye tanan sana sari godan nyokan cita godan berida tuh Dirreedawaa University jama sini cita dia mente kalau bakka ibin guddo da jani amadu sakka sini Dirreedawaa University tana Daggaafii nama dhufu jira no tolee Daggaafii takka dhumaa jirti no bandiraan tu bandiraa waan itti beekani guys bandiraa Oromoo Oromiyaa gurraacha diimaa adii maaliyaan isaaniiti akkuma jechuudha bifa kanaan Oromoo ibsa. Taphattoota ganda Abdii Boruuti kun immoo walitti taphatu isaanii viizoona guddaa jechuudha maqaa isaaniitii hunda wal simbeessisaati dhufaan turame. ስሜ አብዱልአዚዝ መሐመድ እባላለሁ። አጥቂ ላይ ነው የምጫወተው። 7 ቁጥር ነኝ። መቃን ከዲር አብዱላህ ተብኛማ ድካን ድጁራ ታበታ ገንዳ አብዲ ቦሩት ለኮይ ሰደት መቃን አብዲ ጀማል ጃማ ገንዳ አብዲ ቦሩትን ተበዳ ለኮይ ሲኸያ ኹለሸን በትግርኛ ያ ኑመይሪ ረመዳን ጃማ አቸራ ተበዱ አጥቂራ ለኮይ ሰገል መቃን ጅላል ሽፈራው ጃማ ገንዳ አብዲ ቦሩ ለኮይ ሰጃራን ተበዳ ስሜ ቶፊቅ ሙዲን ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ክለብ ተጫዋች ነው። 2 ቁጥር ነበር። ስሜ ረመዳን ሐሰን ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ተጫዋች ነው። ለብሰው 10 ቁጥር ነው። የማል ሜዳ ተጫዋች። ስሜ ናትናኤል ሚካኤል ነው። የሚጫወተው ገንዳ አብዲ ቦሩ ነው። 27
ቁጥር ነው የምለብሰው። መቃን ክያ ረመዳን አሜ ጃማ ገንዳን አንተ ወዱት ገንዳ አብዲ ቦሩ ቁጥር ይሰደድ። ስሜ ታጁ አደም ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ተጫዋች ነኝ። የምጫወትበትን ቦታ የተከላካይ መስመር ሲሆን 22 ቁጥር ለባሽ ነው። ስሜ ልምኬል ነሳ ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ የመሀል ተጫዋች ነው። መቃን ክያ ረመዳን ጃማ ቦታን ረተ ወዱ ሶፐራ ገንዳን አንተ ወዱ ገንዳ አብዲ ቦሩ። አማን እባላለሁ። የምጫወትበት አጥቂ ቦታ የምለብሰው ቁጥር 21። አራርሶ ንጋቱ እባላለሁ። የምጫወትበት ቦታ ግብ ጠባቂ ሲሆን 1 ቁጥር ነው። መቃን ክያ አብዱከሪም አብዱላሂ ክለብኒ አንተ ወዱ ደግሞ ገንዳ አብዲ ቦሩቲ አንተ ወዱ ተከላካይ መቃን ክያ ረምዚ በድሪ ጃዋ ገንዳ አብዲ ቦሩቲን ተወዳ ቁጥር ይደሚያፍ መቃን ክያ አብዱላቲ ሙሳዳ መቃን ተወዶ ገንዳ አብዲ ቦሩ ቁጥሬን ትያቆለሰዚ። ስሜ ኤፍሬም ገረሞ ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ተጫዋች ነኝ። 20 ቁጥር ለባሽ ነኝ። መቃን ክያ ፈራም ማመድ ጃማ ገንዳ አንተ ወዱ ገንዳ አብዲ ቦሩ ቁጥር 2 አዴ ጃለታ ጃበር ጃማ ገንዳ አንተ ወዱ ገንዳ አብዲ ቦሩቲ ቁጥር ጂዴም ሰዲን። ስሜ በፍቃድ ወየነ ይባላል። ገንዳ አብዲ ቦሩ 23 ቁጥር 14 ቁጥር ተጫዋች። ስሜ መዋባሊ ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ተጫዋች ነኝ። 11 ቁጥር። መቃን ከኛ ዮርዳኖስ ብራኖ ጀደማ ተበታ ገንዳ አብዲ ቦሩቲ ለኮፍሰ ዲግደም ሰዲኑ ፈደ መቃን ክያ አብነ ደነቀን ጃማ ገንዳ አብዲ ቦሩ ተበዳ ረኮ ሳፍር። ስሜ ቀድር ዚያድ ማምር ይባላል። የምጫወትበት ክለብ ገንዳ አብዲ ቦሩ። ስሜ ሙኒር ሁሴን ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ ክለብ ተጫዋች ነኝ። 5 ቁጥር። ስሜ ዳግም ደጉ ይባላል። የገንዳ አብዲ ቦሩ 10 ቁጥር ለባሽ ተጫዋች ነኝ። ኖ ሳይንስ አልተሰጀለ ሳይንስ እንዲ ተበጣውነ ከራ ፈካተን ጋይስ እኔን ደጋፊ ዳይቹ ጆሌን ጭየረ ጉዳች ይለጀራን ደጋፊ ተወቹ ጆሌን ጋይስ ደጋፊ እንደዚህ ጎላ ከማገና
Guys, nama mantana dagaafin hafeeti taphattoonni meedaa seenanii jiran tireeningii godhuu deemanii dagaafin daldalaa turanii amma kana lallaa isaan gosa xarfaa turaa tireeningii isaanii buloon kan nyaarraas. Hayyee akkam nagaa fayyaa jirtu nagayaanis ninjaa ani maqaan kiyya Baaruddin Abdullahi Injaamaa leenjisaa kubbaa miilaa ganda Abdii Boruuti. Kuni ganda Abdii Boruuti gareen ijoolleen fi gaditti agartan kun ganda Abdii Boruu divizoona olaanaa Direedawaa irratti qabxii olaanaa fituudhaan tapha guutuu Itoophiyaa irratti hirmaachuudhaan taphni isaan immoo Direedawaa irra gaggeeffama. Warri fe'itan liiv irratti si dabalaa tapha kana daawwachuu dandeessanii deebitanii deeggartoonni keenyaas akka nu cinaa dhufanii tireeningii keenya illee geema bira kutee tireeningii keenyaas laaluudhaan nu deeggaruudhaan nu cinaa dhaabbachaa jiranii namni biyya hundaa jirtan ganda Abdii Boruu cinaa dhaabbadhaanis ninjaa. Kalama kana eegaan leenjisuu eegalennaa durarraa eegalee amata 8 ammaan tana. Amata 8 tapha guutuu Direedawaa irratti si taphataa achirrattis qabxii adda addaa fituudhaan tapha guutuu Itoophiyaa tara 6 hirmaatee jiran. Fuula duraa fi kilabni kun liiga olaanaa Itoophiyaatti hirmaachuudhaan akka fuula dura deemu abdiin qaba. Sanarraan deebi'uudhaan immoo taphattoota hedduu beeraayi budiniif kan inni jira Itoophiyaadhaaf. Kaalid Arab kan jedhamu amma 17 kan taphatu beeraayi budinii taphatee jira. Lammataa immoo Direedawaa Poolis beeraayi liiga irraa fi kan namaa tasfaa ka'ama 20 gad jechuudha. Isaan irra ijoollee namatti nama 6 kana isaaniif kan inni jira. Barana immoo kan namaa guddaa Pirimeer Liiga irra kaapiteenni keenya Daagim Dagguu kan jedhamu filatamuudhaan kalaba Pirimeer Liigaa Direedawaa kan namaa irratti hirmaatee jira jechuudha. Isinis dhuftanii waan hundaa daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa tokko keenyaaf waliin qaalinnoo maantana tireeningii irra jiran ammaan tana tireeningii laallaati isin kan faana tura. Tireeningii jechuun qaama uffata jechuudha. Qaama uffata kubbaa osoo hin taphatin dura jechuudha. Akkasuma ammaan tana fixatanii jiranii ammaan tana immoo karaa kubbaa taphachuu deemanii isaa. Fozi. Dursee kaaqaa jirti jaan. Sadde. Divizoona takka faana goolii meeqana jettee? Goolii 5 moo kana? 5. Oh my god, abooli qilleete gaa. Egaa hoo taphatta. Tajimaadha. Galdar laafaadha. Goolii 5 jettee moo divizoona guddaa kan. Egaa sanaatiif furachuu qabu gaachuu. Meeqa waatan ture? Lammaffaa baanee ture. Lammaffaa eenyu beekte divizoona keessa? Lammaffaa masqaleenyaa. Lammaffaa isin beekte. Lammaffaa ganda Abdii Boruu nuti.
Sadaffaa. Sadaffaa Dirree Kaabaa. Amma zurii lammataa diviizyoonni ni jiramu jiru. Amma kan jiru kilil shaampiyoonaa jira. Zurii lammataatis itti aanee wanta dhufu waggaa dhumuuf dhiyaate sanirra jira. Hundumuu dhiyaate hammee galee kuni. Kun gisee dhume boodarra ni jira diviizyoonni. Inshallah guyyaa sanatti dhufna. Inshallah. Guys, baranyaa kana dirree kanamarraa fidatan jedhanii cimaadha jedhanii afaan Oromoo yoo beekame ni haasofsiisnaa wayaa. Qirxaandee ትንሽ እንስራ duraan see maqaa keenyutti hin jaan. በአማርኛ ኦሮምኛ ጅሩ አልችልም። ስሙ ማን ይባላል? ናታን አለምሸት። ያንተ ስታው ምንድን ነው እዚህ ላይ ኳስ ውስጥ? ያው የግብ ጠባቂ ስፍራ ተጫዋች ነኝ። እስከ ዛሬ ስንት ጎል ይዛል? አይደኛ ማለት ብዙ ይመጣባል ግን ተቆጥሮ አያልቅም። በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነው። በጣም ብዙ። እናመሰግናለን። አይ kaasannoo ammaan tana yaamee jiraani fishkaa godhee yaameen amma waan godhu deeman hin beekne yaalamee walumaa kubbaan ni beekaan isaanillee ilaalume tokko hin taatu garuu qabachuu hin beeku gaa'esan wanumaan beeku jiraanis. Akkasii gaa'es kilabni kun immoo dirree isaa kilaba diviizoona kilaba Oromoo ta'ee kilaba cimaa jechuudha. Kilaba sanii wallahi diviizoona keessaa lammaffaa ba'an jiran akkuma magartan amma reefu mucaan himetti diviizoona guddaa keessaa jara be takaffaa lammaffaa isaanii be sadaffaa Dirree Kaabaa jedhan Dirree Kaabaa sana hin beekne hedduu bakka kilabni kun wallahi hedduu cimaadha bakka yoo kan inni jajjabeessuu bakka moraalii dasaya wallahi akkasii irratti reengoo jira irraan sana wuloon keenya isaan bira namni ni qarata jedhan direetii fi jedhanii hin dhufne waaqaan waa waraabaaf hangumaa fe'u. Egaa nama viidiyoo waraabadhee fixadhee amma dhufan yoo narraa dhufatan malee viidiyoon isaatu namoota waraaban likituu waan bareedu sa'aatu illee ni jirtu likatti ifni illee deemu jira amma dhufeera akka ta'u fiigaa bakka waraabatu jira dirree tiiviidha jechuudha. Namni kun gartee guddina guddaa ta'uu keessa taa'e kilaaba jabaa ta'uu keessa dirree tiiviin dhuftee waraabatti. Magaas dirree tiiviin maatu jiraane isaan jiru jira nama. Interview godha mudee mani babbaara gujjira namaara nyambe kani bi guys la interview godha mudee mani ready bin maka babbaara gira training godha jira ni የሆነ ነገር ይጠይቃል ታውቃለህ። አሁን ለምሳሌ ስለ ቲሙ ያለውን አንዳንድ ነገሮች በትንሹ ነገር ይብል ምን ታሪክ ስለ ክለቡ ትሬኒንግ godha jiran guys baka amaranya gisuf deeman booda interview diddaadhaaf inni kun akka je roob sisi ta'uun si roobe interview si godha baka babbaara gujjira wallahi Dirreetiifiin achi interview godha jiranii nama ijoolleen sun ofirraa ol deebitee roobnis shofshofshif jee ture dhaabbate interview ni godhamanii amma garuu nama amaaranyaa liqii beeku godhamu jira. Kubatan dauni beekame anis tilal deema acha sana kayak kadu be ada oh gol sende jirti guys warabu deema ni amanta ready itu warabu deema asli dalam buah aja ini afaru deema ni
በጣም ጥሩ እድል ነው የሚባለው። ለእኛ እድል ነው ይሄ። በጣም ደስተኛ ነን። ገንዳ አብዲ ቦሩ እኔ ሰፈሬ ብቻ አይደለም ለእኛ እኔ ደሜ ነው በቃ ገንዳ አብዲ ቦሩ ማለት ገንዳ አብዲ ቦሩ ያው እኔ ከህይወቴ በላይ ያው በጣም ወደዋለሁ። የሰፈሩን ደጋፊ በሙሉ አንድ ሆነን በጣም Hayya ganda abdii booruu jechuudha kan ibsuun ni ulfaata. Gandi abdii booruu anaaf wallahi dhiiga kiyya anaaf waa hunda kiyya garuu dagaafiin direedhaa hundi warri kubbaa jaallattan kan jaalannes hundinuu akka nuuf harkamtan isiniif dhaama wallahi dagaafiin nuuf dhuftanii akka nu daggaftan kilil chaampiyoonaan waan arsii daggaggeeffamu. Ganda jechuun bakka ni jiraa miti. Amma qaama kiyya guutuu gubbarraa ilaa ngeelaa. Ganda is my king. ganda abdii booruu jechuun ibsuun ni ulfaata. Reefu siseetiin jira. Dhiiga kiyya ganda abdii booruu. Dhiiga kee hin jaalattu jechuun ni ulfaata beekee. Dhiiga kee waan fedhallee ta'uu ni takabbalta. Ganda abdii booruu jechuun naaf dhiiga kiyya, ganda kiyya, waan hunda kiyya. Tapha kililii ammas jiraatu deemame akkamitti qopheeffamee? Kililii irratti kililii naannoo shaampiyoonaa naannoo irratti hedduu qophoofnee irra nama gugguutiin akka ajaa'ibaatti akka hamilee babbareedaan eeggachuu jira. Yoom akka baramu namni ijaa baala gwaaggeera. Akka malee gwaaggeetii dhaabbatee eeggachuu jira. Kunis akkasuma hangas takka daggafuuf qophii addaarra irra asitti hambisneennee shaampiyoonaa taanee yookaan ammoo qabxii ajaa'ibaa kan direedhaan guutuun itti boontu ni galmeessineennee yaada qabna. Tapha kililii irraa akka itti qophaa'aa jirru tana dura beektaa waggaa dheeraa kililii hawaasa deemuu ture. Har'ammoo akka carraatti rabbiin waan as nu godheefu direedhaa waan asii gaggeeffamuufu geeba kana asitti hambisuuf hedduu tattaaffii jira qophiirra jira. Kana dura hedduu daggaafii hin qabnu ture. Har'ammoo waan direedhaatteefu jiraattonni direedhaa martiin waan hojii jiruuf geeba kana direedhaatti yookaan asumatti ganda biruutti hambisuuf qophiirra jirraan jira. Saniifuu deeggartoonni hundi marti keessanuu kan addunyaa argitanis kan direedhaa argitanis tokkoon keessanuu akka nurraan nafne geeba kana akka asitti hambisnu abdiin qabaa. ያው tapha amma kilil shaampiyoonaa haati gaggeeffamu kanaaf tapha bareedaa taphachuuf karaa biiraalee seenuuf qophaa'aa jirra. Yaa'u dirqama amma kana asii qophaa'a. Tiimiin teenya amma guddachuuf hedduu tireening adda addaa dalagu jirra. Yaa'u amma tiimii iskoodiin keenya nama 30 wayii yaa'u hanga dandeenyetti ijoollee bareedu qabna. Yaa'u waan gaarii agarsiisnee baala jedhee yaada. ለብቻችሁ የግላችሁን ስራ መስራት አለባችሁ። ራሳችሁን ማጠንከር አለባችሁ። ራሳችሁን ለሁሉ ነገር ማዘጋጀት አለባችሁ። ስለዚህ ዋንጫውን አንበላውም እንዴ? አንበላውም። ድርቱ ዲራ ድርቱ ዲራ ድርቱ ዲራ ተክ ለም ሰሚ ገንዴ Akka si daawwattoota nyaafuu yoo ta'u qaalii yennoo amma sagantaan wanni hundi dhumee jira. Asii halkanaa yoo jiraatis nuti yaa'u fe'anaati. Viidiyoon keenya har'aa akkasitti ture akka itti bohaartan abdii guddaa isin irraa qabna. Viidiyoo biraatiin eegalee deemnutti ganda abdii godhu laayik godhaa.